from Banao Radio Broadcasting and TV System Corporation, broadcasting at the heart of the Islamic city of the country at 95.5 megahertz. This is DXSK 95.5 Cool FM, member KBP. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Fassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mga luksami, mga pagaremi, tumatandang sa mapia pamamakingan, ipman su oras at itanurun na makatutuna, mapapamanagiron sa mga pagariniyo, anta ka mga laki niyo, mga ulama sa Jam'iyyat al-Waqf al-Islami. Sumbate ang kutwa di itano pamagusain. Ayap manaya kilabuan tanawa bityara. Naging kutwa tigina dhamm at-ta'sir wan nahyu anhu. Yung kutwa di kapya o kapamakargan. Nagusto kisa sa paran sang kutwa kapamakargan. Yutis Allah Ta'ala na pitiriyan sa isa Quran, wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maysarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. May kaya batadang kutwa tao apskatan nakapapasangan karargnan na pinayawn so kalbudirun na usid ka kanu na mas mapyar kanu o pamabuka katawin niyo. Tigu Ibn Kathir initapsiriyan sang kananakatiru Allah ayamuru ta'ala bis-sabri 'ala al-mu'sir alladhi la yajid wafa'an faqala wa in kana dhu 'usratin fanadhiratun ila maysarah ay la kama kana ahlu al-jahiliyyati yaqulu ahaduhum limadinihi idha halla alayhi ad-dayn imma an taqdiya wa imma an turabbi. Ay maano ito na inisugukun wallahu ta'ala ang kutwa kapisibari ko kapapasangan karagnan adi pa kabayad. May kas kanyan pitiro wallah nakapapasangan na pinayong sa kalbudirun nakapakabayad yan. Kanaba kuno lagid mga tao ko jahiliya adi itirun wisakiran kumakaw at tangon igira amyo masukang biyadin audi kang biyad na umangka mana akapriba ibarat yan na miyo masukang biyadi kusang gibu utang na miyo masukang biyadi ron na di pa kabid na tingnan na kapakaya kabid ka na saulan na pakumang kabid na yuto kaya man na yan nabagan yan sa lugar thumma yandub ila alwad'i anhu bagan yan sa lugar o pamana din yan pakabidin o pamaka bid mo man sa bid akisig man busok ang bidin na ipigituwiran nito sa mapya nagutitig wallah asukasidig ka niyo mapyar ka no ukatawin niyo maana aso kibaga kaniyo ko kapital sa langon. Irila iyo kumakaw utang na mas mapiyaw to. Nabuntalo to o kapamakaluag ko kapapasangan. Kapakaluagi ko kararagnan. Ito ko ni Pungko Abdullah bin Abi Qatada mataan na so Abu Qatada na pimbinuyan ang kutamakaw utangon na di tatapotapok sumakao utangon. Di niyang pupalagyan sa Abi Qatada.
Oren yan na miyakatu na si Rambu. Nakay kumuman yan dating na inni mu'sirun. Mata na sa na kararagnan, kapapasangan. Di ko dakibidakan. Natigo abu kata da Allah. So Allah yaman ang saksi. Natig na so Allah saksi. Natigo abu kata da mata na miyanagang ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mag-iniyan tiroon. Man sarrahu an yunjiyahu Allahu min kurabi yawmil qiyamati falyunaffis an mu'sirin aw yada'u anhu. Sa tawa kabayan apakaligtas no Allah ko mga awida akalakwalungan amori napakalabudin yan so kapapasangan adi pa kabayad o di narindanan yan nun kaan mambu mapakalidas wallah saging kuto akapakan demar na awida akal sa ikwalungan amori. Giina may magukurso mga kawasa, may magukurso mga lait tamaw kapapakalbudaniran sa mga tao akikaragnan, igiraam ya kaw tangkiran ang kuto tao akaragnan, na ipmaapiranon, na ayamang buungan yan, na sa ikwalungan amori, na pakalbudan wallah, ang kuto tao apya kalbudan yan na sukaragnan. Ay ako naman ang kuto hadith napakalanatan yan. So katuntutan yan kukambidi ko utang yan utang unang kuto akaragnan. O di narindinan yan nun. Yuteman na yan. Nanapitiro wabi Hurairah Abi Hurairah radhiyallahu anhu apung Nabi sallallahu alaihi wasallam apitiro yan kana tajirun yudayinu an-nasa fa idha ra'a mu'siran qala lisbianihi tajawazu anhu la'alla Allah an yatajawaza anna fatajawaza Allah anhu rawahu al-Bukhari wa Muslim. Tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adun kun apadagang adi iniyan pamagutangan sa mga tao. Nahira mili niya ng kutwa kapapasangan karagnan adi pa kabayad. Natiroon niyang kumangangudan yan. Maapan yurun. Kakalukaloobas wallah na maapan tanun yan. Nasabab sang kutwa kapmaapin yan. Kung mga tao pagkautangon adi niyan siya rin din pa kabayadan na inirelaon naman buo Allah sudusan yan. Na hadis saya may panutul wal Bukhari wa Muslim. Naginan ikala yukur mga tawayaman na niyan na ad na pagkibigay niyan a lugar, kakayiad na akakawasaan yan. Kaya nyo ida agkibigay niyan a lugar na ito suyamaan na niyan na daatamok yan. Naging ko ta mga kawasa, ay giraad na miyaw tangkiran na pakabagay siran sa lugar na miyagukursiran. Kanguta kambagiran na lugar na iprelakiran sudusiran nagupakalidas siran kung mga awid akal ko alungan amahori. Naging kaayad itano pamagusain kapamakargan na miyakap kung ko Aun ibn Abi Juhayfa apung kiyama yan at tigyan na piyakap pagariya o Nabi sallallahu alaihi wasallam so Salman agus sabid darda bilin yan sira na pagariya na piyamis itaw Salman so Abu Darda na milayo Salman so Darda mubangala sa kaprunurunot na tigo Abu Darda masya ano ki inong kayo ni masuswa
natigina ako ka Abu Darda laysa lahu hajatun fi dunya. So pagaring ka si Abu Darda na dahil na labutian, dahil alabutian ko dunia. Mga kauma, so Abu Darda na ini para dunia sa panganangkan. Napitir iya na tigo Salman na kangka. Na tigo Abu Darda fa inni saim. Saka na diya ko di imamwasa. Ma ana biakilin hatta taakul. Napitir o Salman adiya ko kentaman sa dikakuman. Oto. Faakala na miya kabuka sa miya kakan sa Abu Darda. Kagip man ko kagagawi Muhammad na so kagagawi na tuminindig sa Abu Darda ka panahadjud. Natigo Salman na nampakaturug na miya katurug. Oriyan yung man na miya ginaw ka panambiyang man natin napakaturug. Nakayo ko kapusan ko kagagawi natigo Salman ay man to na panahadjud ka din. Na miya nang biyang siya na dua kataw. Nagyuta Peter uno Salman, inna li rabbika alayka haqqa. Mata na sukad na nakanaad na kabnariyan raka, wali nafsika alayka haqqa. Nagusugnawan kanaad na kabnariyan raka. Wali ahlika alayka haqqa. Nagusu pamilyan kanaad na kabnariyan raka. Fa'ati kulladhi haqqin haqqa. Nabaga nakakuman ikikabnar sok kabnariyan. Na sumiyong si ko Nabi sallallahu alaihi wasallam na inalunian ito na tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam asadaqa Salman benar so Salman oto mana ya sebutan roona malunian na pakarargan na yuti so Salman na ini mo sewriano ng kutwa kapakalbudi si ko ginawa. Dahil kung mambu Abu Musa atan tuwa iilutan yan so bubukas ng sa disla. Kakumukwa kong sa basyo aron pisong sa disla. Kakalakyan uba adna tumarsik. Aya katiruyan na mataan na sumbuatan Bani Israel, muwataan Israel na igira miya sugat. So kaya tarsikan. So, kubal wisakiran atiti na simping nun kun. Namyatir o Hudhifa, miyan dingan akan lawadidtu anna sahibakum la yusaddidu hadha tasdid. Miyan dingan akan natigyan na matanang kaya yang dayo amaan asabu Musa na din yan pagiluta alahidan na nakakailutik ko ginawa. Sa benaran tigina meliak kan sakan asu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pidalakaw kami. Na sumiyong sagiyang kutalikod ang kutwa alad. Na tuminindigat tigin sa lagi din no kaptindig sa rakita no. Na sumiyong sa disel na inawatakan na pitinya sa nakunian na miya kao makuron na tuminindig ako sa likudin sa taman sa miya kapasad. Rawahul Bukhari wa Muslim. Na maana gitu kapamakalbud. Gitu buntala kapamakalbud. Gitu ito yung binilakayim o kialuyan yan o paduk ko mga kapupakakaydo setan pitiro yan na so pitiro o sabigi ko mga salaf. Ada ay ni sugu Allah Ta'ala sugu na inunta na bada awit-wito no setan. Adno tuwa o di manubra na ayamaan na niyan na di kempatang kutwa say mana di katarutupan. Sabab sang kutwa panaguntaman aging kutwa yaman na niyan na setan sa di ka kabaloy ugalbak buloy adi mapya. May sabab puro nang kahit di pamagusay ni insyaAllah ta'ala na itataros tanubuya
aging kaya mga usentan wakate amya kaum ang kaya madakla mga ulama na malum mumeti di na idikatero na pakanudung kukiran aging kaya delegin uswara kati ya miyari paradusiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Miyalutan wag yang kami pantag sa kasidka. Yang kasidka kabnar o tamuku makatatangan nun na miyakala iniya kabnar na isaw na ta kabnar nagyang kaya leon sa gyang kaya kitab aging kaya kakabalo yung gusto tamok yan balo yan ay labalaba niyan naswallah pendagangan yan naswallah at tijaratu ma'allah bilmal sa kaya kapakaw kitiyan na tamok. Nandun na ikulo lagi ang tatamok. Paman lagi buka tatangga na ngaw, di. Takunu bitasaduk minhu ala al-fuqara'i wal masakin. Yung koto kasidkaan ka, kuwaya manan yan na mga miskin, magkamarameran, na giyang katua mipsidkan ka, na gitu niya manan yan na labang ka, sa ikukad ng karal, Rabbul Alamin. Sa mga ito naging kutua kapsid ka na aya kabaliyo tua sirunga ka sa aging kutalungan na mori ay laman naging gaya kati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi yawm al-qiyamah hatta yuqda bainan nas. Ayaman naging kay katur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na langwan naman isa susidkan yan narum makasisirong o pamakami sidkan ka naging kutua sidkan ka nagi ito isirong ka si iko alungan na mauri oras kailangan uman isa sa kapwa kasirong yan ngayon to nakayatan to na maradon sa giyong kuta oras na tama na tugu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa makukum su undulun paglatan o emanan yan na mga manusia kaya emanan yan na saging ko to ada pun kakukum ako tao mga tao na tantun na kawapasangan so mga tao ukap ni orang ukap kukuma si isagiyang ko to amiyang anggagad bagilan na sa mga ito na aya pakadaya naging kutuwa mga tawa misisad ka wad na minisid ka nga atamok na namiya kadaya ka aya ka pakadaya ka naging kutuwa adin na miadin ka asirungan ka sa alungan na mori naging nakatero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuki aluyan yan nun saging ka iya katero akulum rin fi dhilli sadaqatihi yawmal qiyamah hatta yuqda bainan nas. Ikadua yang mana niyan na mialoy na yakunul mutasaddiqu yawmal qiyamah fi dhilli arshir rahman. So misid ka pasisid ka tao na siip man isa pun mialoy naging kotwa siip ka sirong si ko kabubaan o arsh o kadnantan wa Rabbul Alamin. Naupo nga ro maltagu na dayan kasudayaan. Ilaman naging kaya kati Rasulullah katay su dalil kenapa ini matag katiru kaya ina ada dalil yan si iku mga kitab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay kati Rasulullah na sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi
yawma la dhilla illa dhilluh. Pito, pakasirong wallahu subhanahu wa ta'ala si kuay mananian na sirong ayan. Si kuda kesirungan inun tabu agi kutua kesirungan arkuqadnan Rabbul Alamin. Sa manuto na isa amyaloy, apakasirong nagyong kutua, rajulun tasaddaqa bisadaqatin, faakhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiku biyamini. Yang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na isaw nuto agyong kutua, sa agyong kuta pito, ama maamisidika, sa agyong kuta kiyasidika niyan, na piyagma yan. Sa kanaban yan di pa makalanga pa. O kaya basa unu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di katawan diwang ko kaya pakaliwan kawanan aging ko ta ini sidikyan yan ay man ini na sekreto aging ko tu agi sidikyan yan kana baka pakiilaylain ka aya kaya sidikyan yan na pandagbu sa aging ko tu dingan sa kaswatan yan ko kadnan yan Rabbul Alamin. Sa manuto na miya kapiya ini aging kaya kasidika amay kagyang kota kasidika na kana baka pakilaylain akasidika ipapakarani ko Allah subhanahu wa ta'ala kapdi ko mga miskin. Ikatulwa ko lula agyang kota mga tao ambal pasidika ko kaadniron sa tamo ko kakabali niya na yamanan niya na ayapindigangan niya na swallah na ayakakwan yan na yatahassalul mutasaddiq ala al-maghfirati wal ajr al-azim. Aya kakuwa gyung kutua misidika nagyung kutua maap nagyung kuta balas amala ama kapupuun kukadnan tanwa Rabbul Alamin. Aya katir wallahu subhanahu wa ta'ala na innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات. Madakla iya bitunian mga maulawla o mga tao maapod sa nga Muslim, maapod sa kota mu'min, maapod sa kota mga qanitin, mga sadiqin, sabirin, khashi'in, pasisidika. Detersan so mama apasisidika anta akabubay. Ka inalo niyan so pasisidika mama na inalo niyan sa pasisidika ubay. Nanto ini preparado kilan wallah. Nakatayo sambat yan. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Ini preparado kilan wallah. Giyan ka amyaloy na ipreparado kilan wallah subhanahu wa ta'ala agyong kutuwa maap maghfirah maapansinan wallah. Nantun apon, nagyong kutuwa balas, amala. Sa ini ko mala balas. Inutano ay di panaguntaman. Ilaman na pinaging kaya katiru Allah, innal mutasaddiqina wal musaddiqat wa aqradu Allah qardan hasanan yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Naging kaya surat Al-Hadid. Inalipman wallah subhanahu wa ta'ala saging kaya surat Al-Hadid. Agyang kaya mga tao pasisidika mama anta kabubay na piagutangan niran so Allah subhanahu wa ta'ala sa agutang amapya na anto na ini na tekpon Allah subhanahu wa ta'ala kiran ang tao nun naging kaya mga tao amisadika sa balasan siran Allah subhanahu wa ta'ala sa balas paman na kalilim miyak kalala ini abalas na yentay ni naging sumisisadika. Ikadua agyang kaya kapndagang ingka ko Allah subhanahu wa ta'ala sa kapndagang ingkaw nagyang kutua kasid ka ingka ko mga miskin. Nanto na ikaw loloyran na kumapugumanan kiran wallahu subhanahu wa ta'ala so tamok. Ang pamaka na tamok yan nagtakpang kiran wallah. Kanaba kada agyang kutua sidika ini sidika o pasisidika. Kagyong kutua ini bagian yan nagtakpang wallah. Ilaman agyang kaya katiru Allah subhanahu wa ta'ala sisagyan ka iya surat At-Taghabun. Attaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. In tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifu lakum
yudha'ifu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Mia kalala ini balas mia alunya lagi yang kutua minggas tu wai pananggilakan na kapananggilan niyo na mana syaka keganiyo pamakin ganiyo na paratiakan pemakin gisu katir Allah katir Rasulullah na perhatian kena bagi ibu apa makin kau perhatian pun na sama nutu na gusto niyo bagi ang kota panggusto niyo nagi ti mapiarkano ngayon to nakagit suaya man niyan na mapiha ko ginawa niyo na kaya kailangan suaya man niyan naging mga tao nagi mga tao miya kadag kung yung kota kapagutang nga ko Allah subhanahu wa ta'ala sa kautang mapiha na tekapun Allah subhanahu wa ta'ala na mapanganon pun Allah why na subhanallah na palalamatang ganun yan. Ngayon ito, naging kutua, dan yung kapli gitu ko ayamanan yan ng mga miskin. Sa lakuro po na nakatiru Rasul, atiru Allah subhanahu wa ta'ala sa surat Saba, وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. So, siya'y aping gusto ni na simbian yan kano. Na sa kaniyan, ida lagi diyan, ayamanan yan na mapia pririski ino nasagiag yung koto kaya sidkang ka ilaman naging kaya katiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyagri man naging kaya katiru Allah aya katiru Allah subhanahu wa ta'ala na salasatun uqsimu alaihinna katiru ay Rasulullah aqsimu alaihinna ma nakasama min sadaqatin. Ayaman ay ini na talususon, ayaman ay naibsip pa. O Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mapunggudaw latin. Nanto nang naibsip pa yan, na manakasama min sadaqatin. Ayaman na niyan na kelebatan. At tamok, ayaman ay nisidika. Pipikiran ka yung kuta nisidikang ka, nakanaboto miyada. Uway, giyang kuta sidika, nagiti pahala. Laman lagi yang katir Allah yamhaqullahu raiba wa yurbis sadaqat mana niyan nagiyang kutua pagantir nu Allah subhanahu wa ta'ala laging kutua peribaan uwi na pakalaan yan pagtakatak pa niyan nagiyang kutua sidika na inutanwai dipik tu isu Allah ilaman nagiyang kaya katir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min yawmin yusbihu al-ibad fihi illa malakan yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfikan khalafa wa yaqul akhir Allahumma a'ti mumsikan talafa. Daati gina kapita yan sa iku mga uripun wallah abadi ana turun adu kata wa malaikat nabturun antun yan itirun na yatirun sa kataw kiran nakadang ko nabuging ka agyan ka iya mga tao ayaman niyan na may humagay asambi utamok yan yuto na aya dindu na so malaikat mga malaikat nabasa ka tao malaikat why na wayanzilu fihi illa malakan dua ka tao nagyang ko to sa katawron na yan dito Allahumma a'ti munfikan khalafa kadang ko nabuging ka sambiing ka agyan ka aya mga tao amisid ka na yaman buat dito ng takadua na Allahumma a'ti mumsikan talafa na kadnangku na yaman niyan na ay ibugan ka kung mga tao amiligto na yaman niyan na mabinasa maantew sa tamok yan na mapasa ikalima yaman niya kulola o yaman nila mga tao pasisid ka na yahfadu nafsahu min ghadabir Rabb ayaman na siya po niyan aginaw niyan sabab sa agin kuta kaya sidikan niyan saya mana niyan nangunta rarangit wallah nanto na yung katiru Rasulullah nakatay siya katiru Rasulullah ay katiru Rasulullah na sadaqatu sir tutfi'u ghadab ar-rabb wasilatu rahim tazidu fi al-umr wa fi'l al-ma'ruf yaqi masari' as-su ay mana niyan na su sadaqa sikritu ay mana niyan na naba ini pangaring nantunod to na kepadengyan surarangit ukadnan Rabbul Alamin. Ilaman naging kota sa katawbay, apa mana
biga piya kainom yan, so aso amili niya na lumini wadila yan sa kapkawaw niyan. Piya kainom yan, naging kutagbay na baradusa. Abarasina, na miapan wallahu subhanahu wa ta'ala, na so kaya mapirun wallah na miasul sa surga, kaya miada sa dusa. Ino to, napantagbo sa agiyang utak kaya sidigan yan. Ay, manay na benar agiyang kaya hadis. May akam benar agiyang kutuwa hadis. Datare, sadaqatar sir tutfi ughadabar rab. So, kasi di ka sekreto, na kapadangian so rarangit ukadnan Rabbul Alamin. Wasilatul rahim tazidu fil umr. Nagiyang kutuwa kapaki kuyam ta kutunganay. Nambarang-barang kapaki kuyam ta kutunganay. Kapakaya kapaki kuyam ta kutunganay nga, nasi sidika inga. Kapakaya kuyam ta kutunganay, na emanan yan, na uguping ka sa tunganay nga. Kagina niya emanan yan, pada silatul rahim. Na emanan yan, na pagkumanan so idadutaw. O kabay nga kaumanan so idadaga, na yamanan niyan na pakikuyam ta ko tunganenga sa ay pakikuyam ta ko tunganenga na ke pakisidikan ka so mga tunganenga ke pakisirbisyon ka sa tunganenga pakikuyam ta kaun diga kiran di baging bisita diga kiran di pamisita nagiyuti emanan niyan na pakalendu so umur utawa diru dinggulawla na anton apon agyang gaya hadis na wa fi'lil ma'ruf yaqi masari as-su gyang gaya kanggalabak umapya datarag yung gaya ditang di ka pamangusihat. Datarag yung kutuha, pamana na ada makauida kalian, na pinggulo lang nakasamapya, isaw na piya makakanakasumata, na mga pluto sa mga piya galabak. Na ito noon, na bakalidas yan sa tao, sagi yung kutuha, kapatay, marg na kapatay, masakit na kapatay. Manan yan na dapat panpatay sa tao, na mapiya kapapatay niyan. Nasama na ya, mga umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, na miya aluya kapi aging gaya kasisidika. Inuwari mga de sa kanusan, kaya liwanagang ka sa aging gaya kapsidika. Na ilaman naging kuto ang mga tao, miya makanaraka, na so kaya pakanaraka iran, na diran ditirun, kaya piyang ipanutulu Allah, pamana la atasaddakan na wala akunan na minal muhsini. Maanan niya na upamakabaubog kikasri. Nasidika ko dun na mapadaw kong mga mga muhsin. Ngayon ito, nakagiyay miya ileran. Agiyang kaya kasidika na miya kalala. Ayaman niyan na nakapkilidas o tao sa agiyang kuto ang mga rata. Mga umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mga urit po Allah. Sa maniya na miya nagiyong gaya usiyat. Apan tagbo sa agiyang gaya kasidika. Kabenar kanu utamu keo. Inu sidika kanu. Na isi ini wag inuniyo. O ba, manan niyan na yakabaya iyo. Na makadaya kanu sa alungan na mori na dingka ipligitaan agiyang ka na tamuka. Igira mo ito anam yaka umar ka pamangan ni na padalamating aswallah kaya manan yan anam yaka umar ka ayaw manan yan na kilidas ka sa agiyang kutuwa ka narakaan nakiptugumpiang ka si sagiyang ka duniyan ayaw manan na sa alungan na mori aka ketatapar ka agiyang ka na natamuk ibagayar ka wallah ayaw manan katiru Allah katiru Allah sa agiyang hadis al-Qudsi al-aghniya wukalai wal fuqara wa iyali. Ila man naging kakapatirun wallah. Ay man niyan na sa mga kanusa na mga kausa na mabalikan wa akila wallah. Ay man natatadinan sa matamong. Na kanusa na mga miskin nagina ni pamilya wallah. Nabang kapaligid ta iso pamilya wallah. Kaupun kapaligid ta iso pamilya wallah. Na amanan niyan. Nakatens kad na pamilya ka. Na umama kayamanan yan na mataya unguso na adpa na ke panarigan kayamanan yan na natatadinan na kasatamo kading ko dito na benging ka na dang ngabubugi anto na kuwan tetapan na kaunang tatamo ka tatadin kaun na bende di bende mga na kelo na dundu niyan so tao anam ya kau mau na penganisasi dika na oren yan na ini peligati ayan na ikalak tanu sokad ng tanu Rabbul Alamin o kau balitanu amal itamu sama na miya pasad agiyang kaya di tanu di kapakatundu-tundu ka si sagiyang kaya kabenar o ay manan yan na tamok so o ay manan na makatatandingan nun na pangninamir kanu ay manan yan na mga pagariami ang mga alitamok ay kapditano sa mga miskin na kapditano sa mga tungan itano at kemuramuran kapara ay manan yan na milides tanu o naraka rarangit o kadnan tanu Rabbul Alamin ang makinagdano pa nagyang ay mga bangsa niyo aya salako romor Sheikh Salman liantu
isay ni ko mga bangsa niyo, mga guru sa giyang gaya Jamiyat al-Waqf al-Islami, ay mo na niyan na makaganad si isa giyang gaya marugong na pamakin dano ka makanggir guna kuya may nakapagintatan sa giyang kay dunia na ay mala na salungan na mori na punalaman wag yang gaya radio station kuya may naging atitandingan nun kata pagalitan noya miya katalingma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa ba'd. Paganeron na pangunintan si kung Allah Ta'ala baluin yan sa mga amal tanwa mga pipiya tarimaan yan naguirila yan rakatan sa mga galabag tanu udi na di tanu di manggalabag di maka ayon sa ikuminita ling umaw na bitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam iman to na ayap manayang bagantan sa usayan nan makapantag sa giyang ko to kapi ay parangay. Ay katiruaw no mga Arab ko kiyambes sa iranon na husnul khuluq. So kung so kapi ay parangay. Giyang kanan na after o na husnul khuluq na makaibaratanan sa giyang ko to antunin niba na dedebiatan mapapadalam si iku ginawa at tataknaun. Giyo to'y kapapakambuat mga galbak mga pipya makapantag sa giyang ko to para nga mapya madadalam si iku manusia. Katawantan wagyang ka na para nga mapya na giyanan na tungan na malaki pantag si iku agamatan agama Islam. Ayam yaloy sa Quran makapantag si iku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tinawalaw kunta fadhan walizal qalb lam faddu min hawlik. Pamatigyan ko miyabalui ka amakras amat taga si puso na ginatang kairan din. Waya piya so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na upang makubid na miyabalui amat taga si puso kadimal makipuso sa kanyan ng ganatan o mga pagtaon yan. Katawan tanwa aya para nga mapya na sudin na sumado dalam sa iku Quran. Sumado dalam sa iku Quran ang mga suguan na giyutuy para nga mapya. Ay katuruan lagu ta'ala sa Quran Tina innamal mu'minuna alladhina idha dhukirallahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Ayako na tituan niya maratiya na sosera no to igira ak miya aloy suwalla na malak sa mga pusuiran. Wigira pembetian di nabiyati yakiran su mga ayat wala na kaumanan siran sa paratiya wa ala rabbihim yatawakkalun na sisiran sumasarig si iku kadnaniran pamana aya bisa para ngaya mapya nagyang ko tuwa igira amyalwi suwalla na lumandagagyang ko to puso manusia. Kanau ba igira amia Luis wala
na kaumanan sararangit na gumaratabat. Kaayamataan na aya bisa titu miarat tiyaya na igira amialo iswalla na lumandag sa mga pusuiran. Naguigira apianga dia nudi na pembatiang kiran nudi na biya kiran sa mga ayat walla na kaumanan siran sa parat tiyaya na supensukad na niran naro siran sa saring. Aya penarupaan niran na tigina alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Siran ito na ipamamayan dugiran susambayang. Naguso sabi dako ini rezeki mikiran na tigwangla. Ini bagay mikiran na diiran ding gastun. Ulaika humul mu'minuna haqqa. Nasiran man nasiran ititu niya maratyaya atitu. Benar. Lahum darajatun inda rabbihim na bagi niran ko to mga pangkatan sa ikukad na niran nagusurila wa rizkung karim nagubagi niran ko to pagpar amapya. Sa mauto nakiyasabutan tanua aya bersapa parangayan amapya na sumadada lamang ko Quran asisan sa mga simba dudun sa mga ini sapar na may alurum pensuanto ba na mga pipi a penggulaulaan. Bada penaya mga pipi apa parangayan. Nagyang utatin at-taibun, al-abidun, al-hamidun, as-saihun. Gyang ito mga barat taubat. Igira niya kang gulaw lasiran sa kadustaan na di siran ditaubat sa ikukad na niran. Ang mga barasimba siran. Diran diinggulalan agiang ko to mga simba inisugukiran ukad naniran kena ubalagid mga tawa ay diran dikinggulalan sa eko simba na so kena uba minutaling umaw Rasulullah kaya diran dinggalabakan na sa mga bidaa na diran diteru nagiyo to na simba nagusiran na malay parataya kaya matan na basta aso bida na diterimaan wallah apya ikala amiyang gustong kau nagukala udi na kiya rumasayang kau na basta bida na diya nan terimaan wallah. Okay. Umanga tao amana nalamat siran nagumanga berapuasa kati amaran yagiyang puasa na pepenginin tanu sa ikwang Allah Ta'ala ami sampai tanu sa giyang Ramadan na mapadetan ko mga tao ang mga barapuasa nagu mga barasimba nagu mga tao ang mananalamat. Arraki'una sajidun akiruru ko siran na kisusujud siran. Ay. Napada penarupaniran na al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar. Epesuguira nagiyang ko to mapya na epesepariran sumarata wal hafizuna li hududillah nasisiya peniran sumanga tama na wallah fabashiril mu'minin na pamanutuling kasumia maratiaya Muhammad. O zaman ay nakiasabutan tanu so besa so parang ay mapia nagianan so dikinggulalanan sa eko madadalam sa eko Quran lagi do mga simba nagusuan tunen ni bana katubat nagugiang ko to kapanalamat nakapamuasa nagusu ka simbayang. Isa penamyaloy wallahu ta'ala sa isa Quran sini sa antunin ni bana suratul mu'minun tigiya na qad aflahal mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un sabi na tigiya na antunin ni bana miya kaapas miya kadeg sa mga tao miya guntong sa miya maratiya asiran ito na siran na si ikusambayang iran na maalaksiran. Walladhina hum anil lagwi mu'ridun. Gusiran pan na si ikudabalin yan natatalikudan iran, palaguyan iran. So, lagu. Ay maanan yan, nagiyang ko to, ada aban yan kipantag. Walladhina hum lizakati fa'ilun. Siran pan na siran na sumanga dia katiran na diran di udina ipumbagayran na giyang ko to Anton iba na mga zakat utamukiran. Walladhina hum li furujihim hafizun. Nagususirampan ang mga tao na sumanga piyamalungan niran na sa siyap niran.
panananggilan niran ubasopya malungan niran na mausariran sa giyang kutwada kiran mahalal illa ala azwajihim inun tabu sa iku mga darudupa iran na gusto miyat tengan o mga kapaariran fa innahu mughayru malumin kada abayran umpawing. Ay tiga na famane betaga wara zalika fa ulaika humul adun nasab man sa tao ang benug sa salakausan nagyuti mga tao mga malawani. Ay adong pandaya katurusi wang Allah Ta'ala makapantag si ko paparangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiga na wa innaka la'ala khuluqin azim mata na tiga na sakaya Muhammad na si ko titu mala parangay mapi aparangay na kasabutan tanong to ayat na paparangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sudin na sumado dalam si ko Quran lagi ang kaya mga barasambayang, mga barasimba, mga barapuasa, ginang besi paparangayan ama di dalam sa Quran. Ipasapariran sumarata na aya ipasugu iran na sumapya. Mga urip na Allah. So parang ay mapya na kaya sabutan tanu kana ubatan pembubugu pengilay sakit pawukitan tanu kasisir katano sa Quran asan madadalam sa paparangayan tanu ko kita kapagin tahu tanu sa giyang kaya dunia. O ay ana mga katur o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digiya na ana Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma qala lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahishan. Pamana so Rasulullah na kana uba marata na kana punubo makarata. Ay sami alo niya natigin na inna min khiyarikum ahsanukum akhlaqa. Mata natigin na ayat tiyin. Permeror kano na sad na sa mapiar kano ipaparangayan. Ditanwe di mamagumbawan nagu mamagagawan to ay mapiar iparangay. Na ayat na mata na miyali Rasulullah na ayat ko na mapiar katano iparangay na sad naki. Oy, mapiar katano na sad sa mapiar katano iparangay. Yang hadis na miyapanutulay o Bukhari aguso Muslim. Adang penaya miyapanutulo Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu radhiyallahu anhu wa piteruyan sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil birri wal ithm. Sunawas bin Sam'an radhiyallahu anhu na piteruyan ini isakan si ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makapantag si ko kapipiya naguso antonen ni benadusa na ayatina piteruyan natiya na faqala al birru husnul khuluq aya ko nakapipiya na suka pe parangay wal ismu ma haka fi sadrika wa karihta an yattali'a alaihi nas na aya ko na petiru na gamberedusa nagiang ko tuay ngegita ararbeka sa ikawan na kau begitu na dusa wa taraddud pamana keberampangan ketagusa angan-angan nagiang ko tu atain ka udina poso ka nagu ikegwe dekau bakatu kawis kanian umanga manusia gi unta pinggulo lang ka na enopen antone ni na ikegwe dekau bakatu kayu umanga manusia kakarina sa gitu na marata gelebek udina dusa nah ada mana ya hadis apa nutulu antone ni bana Abu Darda radhiyallahu anhu atiyana anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala matang naso Nabi sallallahu alaihi wasallam na napitiruyan tigana ma min shay'in athqalu fi mizanil 'abdil mu'min yawmal qiyamati min husnil khuluq dako na siya'y abo makalawan sa kapanad itimbangan siya ko timbangan o orepan ama paparatiya sa alungan na mauri abo nakalawan ni so kapiyay parangay ay man na sumapiyay parangay nagiyan na ni mapan timbangan siya kung mga amal tanong managundaman tanong sama parangay tanong so parangay paparangayan Islam kagiyan na ni miya kapan ditimbang sa ikonto na niba na mga amal tanong mga pipya.
Ano pa na ya hadis? Amya panutulu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apitero iyana su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasal jannah. Pamanak ini isa ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makapantag ku kada kelan asay apakisulad umanga manusia si ku surga na aya pitero iyan na taqwallahi wa husnul khuluq. Na ini sembagian na sukalak sa ikong Allah Ta'ala agu suka piyay parangay. Na ini siyumpman o anto na ikadaklan akisul du mga manusia sa ikong naraka na ayat mana pitero iyan na alfam wal farj suka tero na gusto piya malungan manusia. Ay mana ini na piya kainang katano Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa ikong mga katerutano kakasabab panana nakapakasulad wanto na niba na orepan sa iko kanarakaan. Nagukasabapan agiang kanan to niba na piyamalungan yan akapakasuldian sa iko kanarakaan. So kape parangay gusto ka lang sa iko Allah na giyanan mambuya kada kala nakisuldo mga tao sa iko sorga. Adun pa na mga katuro si iyo mga salafus salih. So Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu na ayam ya teruya na tinakalitun nasa bil akhlaq. Pamakukuan na sumburniyo sa mga tao kumapi aparangay. So paparangayan. Wa zayaluhum bil a'mal. Namin tinanuyukiran. Uway, agiyan ko ito ang mga galabag. Sama na nakati pagaran din nagiyang gawras tanong. Na ad namya panutulu Anas bin Malik radhiyallahu anhu atigiyana inna al-'abda la yablughu bi husni khuluqihi a'la darajatin fil jannah. Mata natigina soripan na kisampai sa giyang ko tua sabab ko kapian ni parangay ko pitumana na mapuro pangkatan sa ko surga. Oy, wa huwa ghairu abidin wa yablughu bi su'i khuluqihi asfala darki jahannam. Nakisampai mambu sa giyang ko tuan tunay ni bana sabab ko karata yan ipaparangayan si ko tunay ni bana pitumana na ampas udi na ampas neraka jahannam. Oy. Adun pa na katuro siyo antunay ni bana na Fudail atiyan na laan yushibuni fajirun hasanul khuluqi ahabbu ilayya min an yushibni abidun si'ul khuluq. So tigin so king ginawa inaka na kubaradusa amap yay paparangayan na tumunakan aya ka na may pagpadagian ko to amap yay paparangayan abaradusa adiso antunan ni bana aya ka na may pagpadagian ko to barasimba amarata iparangay. Okay, so barasimba amarata iparangay na tumong kung antunan ni bana Fudail niyan mi pagpada agian ko to antunan ni bana mape parangay asakan yan na di makanggal labag sa kadustaan. Kati agian kaya miya magian gawras tanong pangninta ko Allah Ta'ala mapadatan sa ko mga tao mga pipi parangay maparangay tanong so paparangay na madadalam sa ko Quran nami sa partanong sa ginawa tanong so antunan ba na mga paparangay na mga rarata ini sa paru Quran. Kati agian kaya pagaritanong antunan ba na siya kaysa kong mga ulamatan wa si Abdullah Saleh na ipalatunuro na giyang kaya microphone. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd.
samana ina na ayapman amin disampairakan aalangakan isagiang kaya di ipamagusain nagi semanga syarat aka ketarima ukatubat manusia. Paganeron aka terima aku taubat uri penuh Allah na sudah kapaka sebang walungan si ku buun si ku pesedepannya. Sabab sakagi suka tubat si ku kasebang walungan si ku sedepan nana diu tu terimaan. Ayakatir Allah subhanahu wa ta'ala hal yanzuruna illa ay ya'tiyahumul malaikata aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha wala lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khairun qul intadiru fa inna muntadirun. Ayakatir Allah nanana inu banyu ayat penayawah nasuka pakat taling umarkan umanga malaikat udi ina makat taling umarkan su kadnaniu udi ina makat taling umarkan su sabeed kumang ayat ukadnaniu agi utus su alungan apa kat taling masu sabeed kumang ayat ukadnaneka adi pekanggay aguna si ku ginawa suka perhatian yan ada pen maka paratiya sa miyauna udi inada makang gelebek si ku paratian yan sa mapia tiruang kahay Muhammad nayaw kanud kamataan sa kami nanumanayaw kami. Pitiru Nabi sallallahu alaihi wasallam Inna Allah azza wa jalla yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musi'un nahar. Mata anas wallah nakakayat niyan apaladian kakayat niyan alimanian si iku kagagawi ka an makatubat sumyakang gelebeg sa kadustaan si iku kadaun daw nakakayat niyan mambu so limanian si iku kadundaw kaan makatubat sumia dusa si iku kagagawi sa taman den sa kapakasebang walungan si iku pesedepanian. Ikadua kablal maut si iku dang kapan kapatay na kailangan den sukatubat ka o makatubat ka kudang kapan kapatay na karinaw to sa ketarima agyang kutu at taubat ka kagimat anas ori panayir amid tubat si iku kaya patay niyan na didin terimaan agyang kutu at taubat yan. Ayakatir Allah walaysati taubatul وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. Kena tigwir lau baayakat tubat seiko siranutura diinggagalebak sa marata na taman sa anded ni kapakat talinguma o isakiran sukapatay makatalinguma ko isakiran sukapatay na matiru iyan amat anasaken na petubat ako ni mantu nagudapan kenapa no baayakat tubat na susirano tua miyamatay asiran na mga kapir
na siranu tua tigurla na ititigera mikiran so kasih kesaan ama sakit. Yang ka iya katubat sa taubatan nasuha na naging kutwa kabesakur kanong adna mga saratian ang mga unaya paganayron na aniyah maka peniat sa sekanian na titud na petubat sa limpiw apara si ikwallah da ami sesemburun apara si ikwallah mahabbatan lahu ak bubayayan si ikwallah subhanahu wa ta'ala audi na kayayan si ikwallah si iku kapur wallah kala wallah udi na kalakian si iku kasiksaan kalakian si iku siksa wallah udi na bubayayan si iku itu talaga dun wallah amapia lita ibina min khairi dunia wal akhirah suite talaga duallah seeko mite taubat si isa dunia na gusa akhirat. Sataw ibigakian so pakabereg kakalakian si iko ububun kapali iya tina inian nakana ubaw tu kadtubat si iko Allah. Sa mambu sa tao ay bagakian na suka sigupa nakakalakian o bumabinasa abagayan tinainian na kana ubaw to katubat. Sa tao ay bagakian na suka sinakakalakian na si eko ububud masugat aids udi na sumanga padapan yakit na kana aki utu uba katubat. Amip man kami tobat sa eko mga kadustaan yan sa kalakian sa eko Allah nagiutwa ki ititu miya kataubat mga uripan wallah. Ikadua syarat al-ikla'u ani zamb yang kutwa ki pagawaan yan sa eko miyan dusan yan. Ikatlo nagyang kutwa an nadmu ala fi'li zalik ayam analalag na misinditian si isa misinditian agi ang kutwa kayang gelebekan yan si isa agi ang kutwa kadustaan. Ay katiro Nabi sallallahu alaihi wasallam na annadmu taubatun suatin sukal sindit nakatubatanan. Ikapat aka syarat o katubat nagyang kutwa katang kedang kasading kadenap bebalinganan agyang kutwa kadustaan ka peparuman. Ikalima na petubat ka si ikudapan kapakataling umaw niyawang ka si ikukurukum ka. Ikanam na petubat ka kudapan ka sebang walungan si isagyang kutu apis depan yan. Ikapitwa syarat na mabaloy anyo kasira mina amali salihat na suka pakandeklan yan kugalabag asalih ba'da taubah ku urian o kapakatubat yan. Qala ta'ala Paman taba wa amana wa amila salihan paasa an yakuna minal muflihin. Sadin sa tao at tubat nagu parate anyan so Allah nagung geleba ka sa amal as-salih na matatangkad amya pedes kumya maguntong. Pitiro yampan wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Sadnat tigyan sa tao at tubat nagunggalaba ka sa mga amal salih mga pipi agalabag na matanat tigwala apakataubatan yan.
mataan na pagkataubat mo Allah sa katubat. Ikawaluwas syarat na amay kagyang kuto akadustaan yan na mikukoneksyon na ku mga kaaden na wajib berkanian amat tubat yan uto wajib si isagyang kuto akapetubat ami kaswinyan agyang kuto mga hak ukirkun o di nami pagawa iyan. Ay katiru Nabi sallallahu alaihi wasallam namang kanat lahu madlamah li akhihi min ardihi aw shay'in falyatahallalu. Sadnat tigyan sa tao aden amyala limian ko pagarinian apadet tigyan sa maratabat udi inasay na pagawa niya nutuat tigyan si isagyang kuto alungan ada penakapakatalinguma ada penakapakatalinguma uda aket una dinar naguda aket on adirham ingkana lahu amalun salih na amay kaadn agalbekian na amal salih na ayaw nagkuan na sudyang ka umya lalim yan. Amay man kada aban yan na amal salih, amay kada aban yan nagalbek amal salih na siip man nakuha kumya lalim yan sugalbek yan amarata na mamimbugulun yan dan. Wa illam yaf'al zalika fa innahu sayakuna huwal muflis na amay kadinya na nang galabak na mataan din mabaluis kanyan kiawis-wisan daat tamukian aswat tigin na so bigi-bigi na sugalabakyan amapia si ku mga tao si ku kapakataling o alungan amawre. So Nabi sallallahu alaihi wasallam nami akataling umawon abai apad ko pamilya Juhayna na ayapitiru iya askanian na mededepuatian yan sa miya kasina namya tiru iyan ya Nabi Allah asabtu haddan miya sugatak watigin ahad na tanaan nakarakan na tiyawag Nabi sallallahu alaihi wasallam so mga walin yan mga masipagin na pitiru yan api-pia iniyo na anday kapakambuat tayan nawitan yurakan na pinggil bekiran uto na si eko kya pakambuat tayan na inwitiranong na inisugu Nabi sallallahu alaihi wasallam katimuon kunditar niyan na inisugu iyan agyang kuto kapradimaon na siyambengan Rasul sallallahu alaihi wasallam na Peter o Umar hey Nabiullah upama na sembayangan ka agyang kaamya kasina ay ni sembag Rasul sallallahu alaihi wasallam na sabnarat tigyan amya katubat sa taubat au pamatigyan kung bagi-bagi sa ikopito pulo ang mga atag Madina na nakaamplan yan siran na samanuto na si itano buto mana kami umas oras tano sa penalamatan nami agyang kai akigigalabag si isa agyang kai estasyon nas kami sa mga pagarinyo akigigalabag si isa jam'iyatil waqf sa penalamatan nami mambu agyang kutuwa tandingan sa jam'iyatil waqf pakandud na merkano salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
From Banao Radio Broadcasting and TV System Corporation, broadcasting at the heart of the Islamic city of the country at 95.5 megahertz. This is DXSK 95.5 Cool FM, member KBP. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pakisabutan namin kung mga lokas pagariami, aimanto na adan amin ibago a sakit, a pambetuan sa novel coronavirus.